tolai. Kira-kira salah kumkati lah do pala supa penadiku dianceng. Hama palesu nih bos. Pala sun itu lah. Daun lepereng. Jadi kenapa beli nenceng bos? Dewi sepo itu lah. Intinda. Pasal ni papa nak diku pak purni pala su. Mau yang kepediu tungka. Aja ditungki bos. Rusaki lepesangi. Peko caranya ulem malah pesangi. Natasio masa ni dia tiku. Kau tenang puangi buka ipasio na. Dan ulem muka.